Želiš ponovno započeti vezu? Ljudi vole govoriti, ne možeš se vratiti. Ne možeš pokušati opet i zaboraviti prošlost. Ali znaš što? Apsolutno možeš. Ako ste oboje odrasli, ako ste naučili iz prošlih grešaka, zašto si ne bi dali još jednu šansu? Ali evo u čemu je stvar. Pokušati ponovno ne znači raditi iste stare stvari. Radi se o tome da ovaj put to napravite kako treba. Ne možeš nekoga voljeti bilo kako. Moraš ga voljeti na pravi način. Uz predanost, poštovanje i trud. Ne samo kad je lako, nego svaki dan. Oboje morate biti prisutni i ulagati trud. Zato te pitam, ako stvarno vjeruješ da su vrijedni toga, zašto ne bi dao sve od sebe? Kažu da prava ljubav nije u tome da nikad ne griješiš, nego u tome da ispraviš greške kada ih napraviš. Ako razmišljaš o još jednoj prilici, budi siguran da ideš do kraja. Daj im do znanja da su vrijedni toga. Ali evo ključne stvari. To mora biti obostrano. Oboje morate biti spremni voljeti na pravi način ovaj put. Prava ljubav nije u tome da nikada ne padneš, nego da zajedno ustanete. Koliko god puta bilo potrebno. Ako te ovo pogodilo, ostavi 100 u komentarima i zaprati me.